Joda ou le tri aben keke ya madengwa ye olato dodo po sepe ke lana ye miabevi ke wela du dio la ye collège ya di le benebe anyigbandi dodo po de oto edivo ne amega ho ye ne sepe va ya BPC lava bodwinti bak lava bodwinti e wana ye jukloto Patrice Talon e do angedoda sukuluvio sukuluvijilo tichao ameke wegbele donu sukulube nyamekwa ebe Facebook di ye bengolonene abe nudo ye juvio ohlelo e jukloto ale glembe so ke ye ho efiozikpea ye fiajo gbene juvio be eto fokode kweto kaka ye olava no chuchu penea be magbananio sukulu be pe wala no nyi pe fafa ye le kadodo me kudo wa sukulu vio tichao sukulu vidilo sukulu be nkonoto kenkenwa be yo le dudile e mo wadi nyao ye pe ale fafame e pe ale fafame ye dovava coronavirus voire e wa matin vana ye e pe alagu yewo sigbere ke ye dodo kwori otu edi enea ele ni dijwena ye kanedi be ela yene kaka ye pf ya ela payo pata wa mewe ja to dodo kwodiare le bia webe vonvon gbanweme one duwado kweji ye nyake weye nkonoto la gblono kwa wa wado eji aso wenu ajukroto ale glombe le yento yebe nkome kudo ebe jirudu abe nkome kekenwa ye le bio jirudu ne sukuruvi ke wedo dodo kwowo kekelo ejukloto Patrice Talon eye ponupododa benevio ene le bio jogbenwe ne wa mekewe la yi dodo po se pe ja twedi voix radio Benin Alafia keleni nyakaka do pe miadegbe opoyo dona le diare di numekpo bodabeleke sukulu o le do le azan ya di odo eti ale jajo le kutonu ye beto sukulu de onyawa ekpobe nu ele funwa munye nu ye diacho le kwawe menefia kaje umbe kwa me au isukulu kele funwa okpobe sukulu kwa me esi le funwa nto ye nkonoto aloze vegwa ne nene abe sukulu ami bunabe groupe B odogo apeno Beatrice Sosu ye bele vonvon me le glembe ne le ne kakaye joragbe avadoa be ela defunvire ame wejava dodo po le kajewa be esime yolato voye la do wabe khoume be la pado doda kololawo be ekoyo la kuva alola so e mon lava gbonsiaya watojoa one wedo edelo kebia tojo le funu yevaye aye la waje le apapa kutonu kekpea okwabe funu atoa egba nyanto lo keyo je funu akopolo vito kwetowo bia padodo yedo wezono esukulu pa mefia egbe badadio mioro funu aye egbe onto ya le sime de viole sosiro kolonoene ye okwabe ne la noene ye de viola va tosime ole ekwamento ya le dodokwa wa ba fola no simea be ela defu nto konoto stash afisu ento ya khon pole funwa e gbadapa doda klolawo be pisia pe avivi sese wa meye yo no ne ya one de suswa so ne niabe enunti ne dodokwa ba inwere ne yo nto ya epeke wela vawa ne niabe nu ngba no nyi vivi sese na yo etibe game gasia game olo edo le jume ye ewa lenyi fun pepene eduvio bodwintia ova kwebe le miabe asiomea be enuo le khoti nto suswile ye nkenti bele kudo le ye bele do midisa vide ye gbegame kudo fidrose be asiome le kutonumbe anyigbandi ekpoju video we ye lekeye okwedo enusatoya lo nukletoya wa me video oponupona miso lekeye enu le doa nti na ya menu pata le khoti lo ejike le jatan ke memilia ejia le subodi eye enu pata le gle la gle esi le enu pata gle none nu va evenaji mi be plenaji bebe ne mi acha mi va mi do la gbandia amogun na be hu do tan ya me gari pe mu lo mi ato ya ja do covid be nya e gari pe mi la me ngba le podo de le wo ne e gale to ama enu pata enu sasa chan eto e gaila no amosi amo lava plenu ladu
enu dzro na mɔ nyuie ɖe mais womeɖo ga la sɔ va ple kudo ke wotu edewo ku nuwo kpata ewawo tsã wɔ ye enuwo kpata le ve dzi edewoe nɔna huhu ye amewo yina dugodo woplena nuwo so fie la va yi sa le funda agba ple so funda sɔ va fie ye nuwo kpɔna dzi yake ne wotu edewoa ame ɖe ŋgbate le yi funda dza va yi sa etɔ ame ɖe ŋgbate so funda eduvu me la va fie la va sa etɔ ye nuwo la kpɔ dzi vidio edɔ ye nuwo kpata le xɔ dzi tã ya nu ke magblɔ ɖo ɖa míabe ŋkɔnɔtɔwo koe be wonete kpɔ ne woahu edewo ne míate ŋu nɔ yi dugodo anɔ ple nuwo alo ame ke le dugodo la te nɔ va fie anɔ va ple nuwo anɔ va sa nuwo ne mi ne ega ba te nɔ dua me. Egbe be nkeke me fia enuwo keke ŋu le seŋu do mi ŋutia mi kpɔ gbogbo tu míabe frontière wo ye míagblɔ kudo dɔ ke va fifia enuwo keke ŋu le me enuwo le seŋu do mi voa míakpɔe aleke míawɔe ɖo ye enuwo keke la ka ɖe me blewu ne mía mígasɔ nu keke ɖo ta me gblɔ be dɔ ke va fifia eye wɔ ye enuwo le seŋu ne le nɔ si be kuviwo eva le ɖo dua me nene donc aleke míatɔ psychologiquement mine ɖe nu ɖewo dzo le ta me ne enuwo ba nyɔ. Kudo coronavirus be edɔ ŋutia ɖe bene be dziɖuɖua kpɔtɔ le ƒonuƒo ne duviwo le ye wola wɔ avua ɖo kudo edɔ ya le kɔsiɖa ya mea nyisɔyɔwo ɖagbea tsami amene ye dogo kudo drɛvawo kudo agbãkutɔwo be ŋkɔnɔtɔwo tsami Abdoulaye Biochane le kpɔ dzoa be ŋkɔ yiyi gbɔ Benjamin Hunkpati le kpɔ lãmesẽ be nya gbɔ Hervé Xexome le kpɔ agbankuku kwetɔ be nyagbɔ ye tsami saka lafia ke le kpɔ dzoa me bafa be nyagbɔa wawe dogo kudo dreva yɔ kudo agbankutɔ yɔ be ŋkɔnɔtɔwo ye tsami ke le kpɔ lãmesẽ be nyagbɔa be dɔ pe ye wowɔ nenea be egododo le gododo ya teƒea tsamiwo bionya wa ŋkɔnɔtɔwo se leke ye wo le wɔ ɖo sedzi ɖo le yewo na ye woatɔ kpɛtɛwo tsã le wɔ ɖo sedzi ɖo ne woate ŋusɔ xe mo ne coronavirus yɔ donkuno be woasɔ nusɔ tsɔ ŋɔtsi kudo nu woaklɔ asi ƒe ye la ɖo hume woazã ami ke ye woyɔna be gel hydroalcoolique ya nenye be okunoviwo mina anyi le hua me tsã mo ba so miame nea be le yewo le wɔ ɖo edzi ɖo ayo aƒo nuƒoso eŋti ɖo wa tsami ke we dogo kudo drɛvawo be ŋkɔnɔtɔ yawo fia le gblẽ be bɔya me ɖewo la huhua ne ye ba ɖoe mea eɖo la wɔ ɖo eseyɔ alo eɖo la nɔ gbesɔsɔ be ya wɔ ɖo eseyɔ dzi biɔ so woagbɔ be wonenane woatɔwo woawɔ ɖo sia dzi ɖo woantɔ kpɔe be le asayɔ dzi fia amewoe dɔ ale ba le be ne be anyigbadziawo fɔa le dze dzi nyawoe kaka va le dze fia agbetɔ 81 ku ye be nyi be dɔ wa ye wuwo ye amewoe ŋuti dɔ ale wa wabe mizeto akpe ɖeka ŋutia le gogo akpe ɖeka lɔfa eve nea ye kplɔlɔwoa wo kpɔtɔ le ƒonuƒo so ŋuti susue ɖe ne eduviwo ewa yomea woame ke wo ye dogo kudo tsami yɔ wa ɖe wobe le ye gododoa nɔ ɖoa be dzɔdzi ne yewo ŋutɔ ɖo yewo gba se nukplame nya ɖewo ye yewo le biɔ be akɔnefano yewo la gblẽ kudo yewo tɔwo ye yewo la wɔ ɖo sia dzi dziɖuɖua tsã ne kpɔtɔ anɔ kpe ɖo yewo ŋuti ne veve sesea ba ɖe kpɔtɔ ne yewo vi ɖe lo bɔe míawoe nu le míabe gododo ya mea ɖe míayi kodzoɖoƒe le Kutɔnu ɖo le azã yɔ dzia wo le ɖo kodzo ne amewo míaƒo nuƒoso kodzo ɖe ke yewo ɖo ne eduvi Patrick Ayinɔ kudo Moïse Asɔgba ɖo woame evea efia nu ye wodo sia na ye wokã epe woeve no ye wola wɔ le gakpa me epe tɔn va ye fi le wletri ama dengoa be nkeke 87 ye zã gawo me wo wene le kɔ ke yo yana be tɔkplegbe plage me le akpakpa ɖe Moïse Asɔgba kudo Patrick Ayinɔa woame evea wosɔmɔ ye Moïse Asɔgba ye le kumɔa mevegoa eya sɔ kpatsa o va do abi apitɔ Mohamed Adi kudo srɔ̃a ye va le yɔ ye o do abi ŋuti ye funua me gakebe ye o xɔ ekaƒonuwo le wasi ye gba xɔ ega si gbe kotoku alɔfa 7 ene le wasi ye do abi apitɔ Adi si gbe leke ŋgblẽ nea esrɔ̃a ke yo le yɔ be Adzatu Dialoa eya ye le apadoɔ ye kaka duviwo va to ke duviwo toa Moïse Asɔgba edzi be yasia asi ke le funua zereka Patrick Ayinɔ eya si ve be ɖo afi ɖe asi va ke tsã woame evea ke ye wo le wo enea
bovitɔ biawo nyasia wo xɔ gbe nyawo kodzodotɔ tsã wova yi ŋkɔ na wa wo xɔ gbe gbɔye wova ɖo kodzoa no le kɔsi ɖa ya me woɖo kodzoa na wa ame ye xɔnuƒo le dzoa be ŋkɔme aɖe procureur aɖe eye xɔnuƒo be enu ke ye wodo si ye fia be sigbe ɖe ke sia gblɔ ɖo kpoa esia ɖo la do to no susui ɖe lɔya ke wo dzi be yewo la hlẽ gã le kodzodotɔ be ŋkɔ aɖe wova biɔ be nyawoe le ne vɔa be wone kpɔ le ye sia la gblẽ ɖo ye ma do to no kaka ɖe o afi ye kodzodotɔ gã Marcel axexe henu kudo amewo bɔɖoe enti wova yi kpavi ɖe ye va trɔ va ye va kan epewo eve ne Moïse Asɔgba kudo Patrick Ayino be wola wɔ le gakpa mea ye wa mikpɔ be epewo eve ye fia mi tɔnko yo wɔ le me kpakpɔtɔ pe amasi ɖeke no ye wola wɔ le gakpa me lo kodzodotɔ Marcel axexe henu eye no ŋkɔ ne kodzoa si le ŋgble na mie ne edzovi edi ba yɔ dasundo na dimu gado Fortunato Kadzegbe Antoine Adiboye obodo enti procureur le nya Peter Armand Regan Hunge ye ame ye ŋlɔnu ke we dzɔ le funu keke wa mi yɔnu be greffiare le nya Peter Yentabu Adzanohu ye osɔ do le ne be kodzo nukpla me nya ke la to so mea ye mi di be ame sia me ba le do tamelo so radio Bene Alafia le kutɔnua mianovi ayawo wanja ne Top Afrique Radio le Hambourg Germany be Yete nyi balolonsi ti wo tim do la